Apam Dadaa. Yes, madam. Ma feel settle. Nyasa muketwa. Senya galeto dia. Go back. Wow. Yeah, ma feel say. On say etono. Go back ay different and etonso ye different. Etono ubetimi de mankenya yeto. Ubetimi de bayire ayeto. No correct. And I betimi de body and so ayeto. No correct. Ba me etobo de na me pe. So a top body no de body na I say I kokwa abere kakra. No za body na brene de abere de ebere bebre na ye peche. And the basa kra anyeto na ye peche na say de enka di so de ya ka kru. Enu ye mpotom. Aha obetimi da ye mpotom na so betimi da ya ka kru. No kre. Na mom sa wo pese wo di fufu topa de a asa abere kakra bi na agege no ase mu odin no. No kre. Na de fufuto yes and na weekend say wa pon free asori aba no na ye fufuto ama wo so onim to fufu ana me nchire obi anopai say dey fufuto eto no menken de na meta fufu okay na ba yire de no so wo mo chef na menken de mo ta bebre na friend ogo okay ogo bi mu friend ogo but ye de we use menken ne kura ne nyina eyeto na wudi a na etwiu no na etwiu na wudi nso a wo me na won say me mepe kokoto no na kokko no se ese mu abere kakra bi no na eno anse wotwitwa na de agu nsuo okay na de sigya so obi wa odi nsuo ni siso ansa na ode body na good body na kuma be sonson fa ni siso o pese body sonson se wo body ampesi a e different from say ufufuto se wo body ampesi na pese sonson de kan fa nsuo ni siso ensuo ni huwa na de body na wawrawre hu no wodi agum oh okay enti saa de ebetimi ama body na sonson kama na mo so wodi be fufuto de a wonya pai mu na etonso so yentwitwa body na nketenkete ebi amienu pe wodi yense no wa pe na de agum de asiso na bia wachi umako ni ujene no esi nchen na eyi enkate na yayam no na no sisi wo na enwu sisi wo enti wo be say ye faster wo yi mienu unso bi wo ha wo fufu ni nyina bom eno na ma ne mfe na ma ne didem me pede ya utwia ene ye fa na premu afoto na ya wo ye ni bi na mo aye soft ene unya ketewa bi kura wo me ene tune so akoye so ate ase de ya me ye bi no se ma ye bi am odi da se ntina me kan because no say ba kono me hu ye na say plate egusuru na eso na me ka metim to ketewa we de se ne enko hio so ase me dia me wieda me dia aso no ma me ewia na say me frɛ battalion kan ho na de mo ka no mbedi to ni bi wo eti eno no uyi eyi mienu two at a time okay na wachi eti uchi a uchi na wode nkate ne kakra som na wode ngunu kakra som na wachi na watete aguade na wasan yi mienu okay abro so amiensa na wachi na wode nkate ne kakra fra na wode ngunu kakra fra na wate ato uya na wasan yi nti uyi ni kakra na uchi a ema emu ne ye motso uhu ababia wom na yesu na wo hie ni nyina digu ayiwa mu ebe basa no kre ena ma ne nkoyie ena ema enkate no ena ngunu kom etu wi na afa wodi ni nyina bom na afa wochi ne kama na data mankate na wurawura baabia na omeko no wuje ne na wuchi won nchen no na afa wate eno no ya na wode wonchene na fra na wi afa wate tie gu so de waya bomu osi ho no na wi a wode afra na afa wode eta no na de achi so wo to aye ready wow kama pa ma yefa na prema foto akoyie wo na Akosua no wo de asiso wo penkwansunso a na de aguso wo pepe a na wotwitwa wo peje ne nso na wotwitwa de agu nchen eno ano no we am a prophet mama na countdown no pay na so de amanfo me ne ho ntasu no pay anya sama ketwa prof birthday me futa brew
nti ama me hu birthday no ɛda no so a me ama hyɛda fufu aprema for toka me hu twa na me ankasa me de abre prof prophet birthday na mango day me say me de nya nnuru ho wo de month bay September yemuwa oni osagefo nyina di birthday ko so osagefo ye 21st September no correct enti e basa na se woni nyina na me baba ko bi so ono ye wo no osagefo Dr. Kwame Nkrumah day ono so 21st September na me wo no enti obusam se da be no obedi ni birthday wo school se ni birthday bia ye holiday obeduru ho bia na ye holiday ti dis wo di fie na me se ne ye be plan de ye pa enti apam ye ko ya ba no correct e bra so se de wo krata mo boso Sompa ya ba trending news ahodo ye de nyina ebre omanfo wo se ye fa ne Ghana today na Ghana today no ye review all the headlines social media platforms online portals no stories are edia de ncheche no ye de nyina ba na afi de obokrata na aba nyina nso ye de aka ho eti weekend bi nim se wo follow news pa e de na trend ye nya sam ketwa weekend so no ma trend titiri na Alhaji Mahmood Bawumia waje baabia na do Canada Japan so onso aje baabia onso na machire ba Dr. Mahmood Bawumia na dikan wo hu se wa trend na no so no ma no ko meeting wa Asalanda no yensan trofo afiedu kanom koe ewie na omo kasa na yewura makokwe na report ode aba no afi na omo kwa akotena so nti de bia be kana bonte anya no kore ni ma ye nyintum na so fine nti ho ana ye busabusa mpanimfo no msan na omo tena so na omo di ho nkomo so una amaame sabio wada nato na so wada obesore ama ya na omo asa thank you to na se se committee ni nyamfa bia ma bonte ase de enim hwe ewie ya eto asase etete wo mo ebibie wo made so anya ebi na onye sho se bia Dr. Mahmood Bawumia chire na dwene efa de ntie bi onu susu se ema MPP fo nusu ye ana wo jiri se e report no mu ene wonye wodidi usu afu e report no se report no krata na o ma kenkan bi enti wo ma hu enti wo gina apaso a wo kasa no nipa nso de emfa ho ne se opese ode no kuresie e da se bo a wa ba ko pe be pa na asase epiepie na de abubu amanfo apre pa Ghana fo nyina kasa e no kore National Cathedral 58 million enya Ghana cedis US dollars ya se wo de toto de ye kwaje wa IMF no ho kora asa fakase na kora kowura ho na unim se apam aban kan se obesi National Cathedral mi ye Christoni etina ye me de se obesi oman ne pese omusi asore dan e de manyame na meti se mampanyini e hye nyame bo se wo bo na mane be ye mampanyini obesi dan ama no etimi de meti ye de na mani age se aban ebesie na emese aban no wankate ni coat wan hwe ne material no de kate no correct one cutting coat according to the material. Nani prosufi say ebra many bo National Cathedral project no. Na me share architectural work na won waye no. Ene niam no omudi komu no. Hey, e ma me hu say jise Israel for the Palestinian for any America for any Europe for wo mu nyina bebo am yesi dan. No correct. Enti nesesenka wo hwedi ono betimi. Echi obi ba no obe expand na no obe there no obe expand no na o ka so obesi amanyame kura no won say babia Yesu kokobo mpaye Garden of Gethsemane so o hwe abrochire se de ehote no wo mawe no ya wo mukura ntimi ansa da anya ne kese se de o twa ho no na se mako Israel pe mako hotoda mako the Garden of Gethsemane da babia kosi Yesu mako hoda na babia bo na senuam no so yesan so eko Gogota ho nyina ye koe ye ko babia na mountain no babia oye okasa ye bubu be babia okeka parables ni ade nyina ye ko ho wo ma ye ho no simple yes simple but would wutimi say yes tourist site bi ma be siesie ho kama wutimi ko ho ko share mesanso eko Jerusalem wall Solomon friend Solomon wall na ebubu ye no eno so me ko ho ko share say de na sitie me ye ko bo ho mpa ye kura da bi kakra na wo ho no aba ho so me ye ko bo mpa ye wo ho ma megiti nkrofo kura prayer list e de koi ye ko River Jordan baby Yesu bo asuo no
eno so baabi na de o kan say obedi nanim no e ba John the Baptist Yohani eno so yakwa ma yakra ekobo yesu obi oh okay yesu yakobo yakọ baptize ye ho nso ye big tourist site okwa ye mo atade a wo be hye nti enya nwanwa se odi nhyira mo nti enya nwanwa asase na Israel na ye nhyira asase o se nyame se de obehyira Israel na obehyira no na de obedome no obedome no eti se wo hyira Israel wo ye nhyira se wo do ho bodondon ye de esaaw eti wo do ho bo Israel dondon ni bisa na mom nye no kranti na meka but bibia ye simple eti se o man ne se nke besi National Cathedral ye nhwe de ye ho beso fi se wo hwa na National Cathedral na o mu si ni such a way kura say as a historical biblical antecedent ni bibi abewo no correct be chese so by tre it was so big say on mine no will not have the capacity yemfisu ase betimi asi bibi say e say Israel for kra no any America for kra mu ska no mu nsi sa da bi o mu nsi sa de na no o mu si ye no kra no eye the Noah's Ark but de na ye ba be si na eche Noah's Ark no etine sesenka mampanyi ne na pamfo no enkom ayampa omu dream big but the dream was too big it's good to dream big but eso mu say da bi me wo mabanye 8 years 8 years no eso your calculation project we no yentimi fa 8 years nye etimi sika me wo ne mo ma yenkosi edan bi a efe kama manyame na da ache ye ma asase ne nye kese obi ba no so beso o si ka ho a na obeto aso obi beso obeyi bibia na obeyi bi ene ye ne kakraka ko wiase amana kora ye tu ye no sika di tu amana ensu ogumu no ankrofo say adane swimming pool na nya asam ketwa ama enimonyam hye ama His Excellency na nado danko kufa de ne dom ema empanifo anu omu ma yeti wo mu nyina no ekowi ase wo mu kura bebre firi mu wonso de wo ye nhyira wonso nse nyame bufu yi oh se wo se wa hye ne bo na wan ona se wo se ono ompe sabio okwase abɔhye why wona sem Bible de nto wo se na se no Bible de wonto sabio isan se onim no onim ne beba wi ase wo se wono de wompe kwase abɔhye no kre opese wo hyebo a wudi so nti se wontimi nya memeka etimi de na mesusu se esesenka mampanyin ka wo ye na especially edru beye 2 years 3 years amana kono a na scandal na doso no enka esesen kokosi BBC ho BBC simple bi Ewrade de metimi ye nie fa Ewrade de metimi ye nie fa fire de up na fire de open na asase ne na ho bi obeba bia meto aso at least na esesen ka mampanyin yesa enka oban second term no hu say aka 4 years amana kono na hu say baby project na dudie esesen ka mampanyin ye ne say mampanyi de metimi ayen se Ewrade na mpese me ye ne kakraka mawo nanso na me pese me di historical yi nyina gum na me pese me kofa ne magum nanso ma ho di so Ewrade de metimi nie na nka wasi de obetimi asase ne da ho ebi ana His Excellency John Dramani Mahama baye no so baba ye bi aka ho wono kwa de no so baba na obaye bi aka ho na senka atere na ye kese no kre ba se wagya ho akọ bra wansie ne de ati mampanyi dada ne mark no correct se wanti mi ensia so de ka si 3 bedroom bi mpo ti we gise okobo ne ka se ne ene bi mu so ka se asofo no a odi ne gidie ko hye wo mu no no mo nya do na nya original trustees ne ade wo mu di hamo no correct if se nko bu sutu ne feza mampanyi ne aka 4 years amo akọ nti susu na project na eso ye ka se oman ne kranfa oman ne di ne sika wura mu amfa Ghana 48 ankakra amfa if said the project was so big the edit to amana na nka betimi de sia so dan kakra ka etie ne moma yensi we kakra nsi woni yemfa manyame na yenyan nto ne yemfa ntonnwa se de ye nie na wo chinti adwene de na ya adwen papa o enna de ne mo beso mo ye no na ya de papa na project na eye nanso na ba bia hode ne bedru no na entimi nru ho ntika wo ye de obetimi a eno obi beto anso ye den so no amasa mampanyin agya kokko wantimi ensi asore dan na amanyame ama akoma ensem bebre abaho ama saa verse no mehwehwe de aba ama se de tro ne kan ye no empty vow ama so obehye nyame bo o se no de ne meme kakra se me se de ntia mani abre so no me yo bi o sa me ko se nyame bo bi na menim se ewie ye ba mu no
na hu so nyame de se wo medie kura hwa enso nti we de you eni ma me na de me mfa enhwe me ho kakra say ye ni nyame bo afu because say de misika na wo se nka me yo na manyo efe eni o ka je nyame so be bibia ma o ga go be de na wo ya na ma ye adwuma saa na ye nyantua meka na meka se nyame wo ma ye tua meka maka tua na me je ya me de bebo afode ama woni mamenka verse no nchrew verse no Ecclesiastes chapter 5 verse 4 ede ye prophet mango day na this Sunday me o say eya na wo apeditwi ne meka bro from say when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Apam Dadaa no. Apam Dadaa Ecclesiastes no. Ene wo bresosem no. Bresosem ne wo. Was when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Sa bresosem ne chronicle wo. And when ye osenkafo. Okay. Eno timi e no. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. No correct. Was when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. No day. Apam Dadaa. Ye nyame asam so de won to sabi o. Enyame na me ka o. Pacho we ye. Enyame na me ka o. Osenkafo tinum. Osenkafo na ka o me o ma me ko ka bere so sem mpo. Nchechemu nan. Sa wo hye onyankopon bo bia. Ntwentwen no ma ase. Ana ntwentwen no ma ase. Wanka sabi. Dabi. Every say. Oni nkwasiafo ho akoma pa bi. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Okay. Eti na me make say me de na me susu say. Na second term ni mu ho no. Yeah. Na se senka. Ye mampanyi ye na famu de bi ne kakeketua bi ensa. No kre. Ewrade de metimi ye nie. De medija wo nie. Daachi obi ba no aba beto so. Ena ekowi ase sese ya mpase nyam mampanyi ni hye nyame bode a. Eni asamo aba no no. Aba no no. Ena eye nso no aman bebre so mu nyame ampa. Enkomo so beba betoa. Ma se nyame bo. Na bo na me hye no. Ma ho odin so a. Enti mu a mo nso mu gi nyame di ampa. Na mo so mu nyame yie no. Mo meboa ne ye ntimenyo. Esa nse nkramu mai so mu nyame. Wo mo nso sisi aso dai. Ona so mo kura say, na wonim se ayi kramopanyini chief imam okodonate. No kra. Chief imam ko donate today a national cathedral. The man national cathedral some na heading no. Donation be mu nso. Oh, chief imam mankasa. Sheikh Osman Nuhu Shaributu no kra. Doc. We could donate to the building of the national cathedral. And imagine say chief imam abe donate to no ye kremopanyini. Abe donate sikasa yemfa nkosi nyame asore dan ma a Christopher. Na yanye. Nana Apam, you have no clue. Debi. And mugwasi e di abre ye nyina including ye Christopher ye take. My very pana me tell you. Me say chief imam because say unsa ye wo national mosque wo ho. Yes. Unsa ye wo kremodan kese. Arab fo ni nyina Saudi Arabia fo nyina kan ho bebo ai. Ampa. Eti yensu yesi ye de no. Enka Israel fo no wo maka nyina beba. Enti eja kakra ne ebetimi asie ne asi. Se chief imam mpo be donate. Emma ye the short code eto wo magana fo so donate. One city. Emma mre bi kra meti say Israeli company bi so buy e be donate. No correct. Die na ye wo no anka ye fancy kakra bi ne nka se urade die o ma ne betimi nie. Na nka donation yi ba wie yi. Wo a won so wo foundation ya kasa ebi ma donate nso won so donate wa hoden. Wo excavator won so donate. Wa ho. No bia wo tracks na mo dey ato diesel. Na mo fanye. Abopa ma mo akutu ama. Na nka within kanka second year mampanyi term na nka odi asie wie. Ama mampanyi etimi asori akotena fie. Etimi akotena fie wo bra yensi asori dan na wie. Pila kro mo nsi. Hey, nana. Apam ade na no ohye. Mampanyi etimi retire. Abedi 8 years na wie. Wanko ho. Akotena fie ama. Me de na me can say wo hu senka whether the trustees or the board of trustees and as a committee a yeti wo mo no wo hwe animu no a wo mo moa no no esenka wo sake obi a Freeman Methodist aso dan na wo frɛ aid of church building afi bia e bo afode a na ewom
nanka now 4 years per 8 years we be say national so die wasaki wo mu nyina etu saki wo mu nyina wie no no wa gather team 1 or 2 architects ni ade he the design no mo de ba na so dodo misika ntimi munsi we ma me na me bra ya so mentimi mfra konya so wo bra minsi dan ma nyame ebi se mi hyenya me bo se de ye tete ye no enka pam nka no still an enka echi ana aka echi obedesi senko osia mo man se nso nya mampanyini we ya mampanyini dada etu obedesi wow Apam obedesi eno so ho se mampanyini timi ejes ho enti na enkrofo making mockery of ni sa ni hunini na wo bu kosi wa fian kwanta no se mampanyi ka se obesi asore dan manyame wantimi ensi ne mo kokosi statue amane ho eko eso no kra na yesi ekowi ase nya mampanyi na si ye yesi nananom se omo na boabo omo sika no ena omo zidi che mampanyi according to the omo beka ye no eti agina nananom de yeso se enya mampanyi na si omo na si di she na munyam ba ho de ye mfa ne sa but se mampanyi na timi agya ho na wanya wama ne ho anya ha because me kan so man so kra twa sika wo kan former finance minister wo free mu adwoso mrahebedwani wo free mu kuma wa kan asem ye frɛ no John kuma me kai ebra ye wo dandadan mu fidadan mu no ye frɛ no ma ne kura no ye sofo no asan ye sofo e mo kan sa aban bia wo ne priority aban ne priority ne se obesi dan dia manyame eto de o man ne sika bi kota akiri eti mampanye de sika kwata eche no mu se da bi project de ba bi ekono enye no apam de da mesusu se esenka mampanye ye de obetimi ansa na oja wako jana oja hoko na wansi ne de abaye tag kese e de abata ne ho abaye den so obewai na nya wono nko Ghana fo nyina ade titru ne ye kwa asore no wagu ye ni manse papa muka so mbesi asore da kra mo ntimi ensi say Christopher na school dan de na mo ka so mbesi the Church of Pentecost Oma ho fama ne sacrifice the Church of Pentecost emekiye to ensure say ebenya National Cathedral she sikampo a omudi ko hye mu kura nam so ama nipa bi ehu ama omu vilify asafo no adentia because no omu do ya ginkwa Yesu Kristo it is yesi den ama Yesu Kristo dia ene Yesu beta akire eti asafo no sacrifice omu mekiye na mampanyi wasori akwatena fie wobra wansie eja amena ho eno de abeye mark kese bata no ho a ebeye awro sema mankofo se de odi gya aye swimming pool nyame ampata obi kotom eti ahadwene papa megidi se se omo kasa ba but ye besre se ye mampanyi na wabayi already ye ginidi ya jinidi si obetimi aye onsi dan bi maye onsi maye ehon ma wonya se wonu ye Kristo ni se wo de National Thanksgiving Day eba aye nyina ebeda nyame ase yes abompa asore dan ne de wo mu se ne time ni so over 4 years but na so nipa ba akofo kro wutimi de 6 months si dan ana meboa apam nipa ba akofo wutimi de 6 months si dan wantimi ensi na ato foundation and to the mampani yesre no se nye ho kra na obesi a won de won si dan bi manyame ansa na wakọ onsi maye at least na wonfa enkata sa shame no so ni ehu sampa yenso yenya ye National Cathedral eti yatese we dissolve the trustee we dissolve bibia na nso ye besere ne se ya da na se so the National Thanksgiving Day aba e Christopher da na sinkremofo da na se obi da na se se France wo mo cathedral kese ai na nso mampani ye besere ne se 4 years de e wo mse swade nanso nko won si dan bi maye na yenso so yenka se Christopher said the nkremofo wo omo mosque no yenso so ye wo ye de megiri se ye good trustees ne yenso bia na anya bia National Cathedral no na bia foto no kakra wom bia na foto no sika kakra wom ebi no nse nsore no bi nso ka ho mo bompa ye tiae nse anya adwuma omusi saa dan no anhwe ya na ye gu nsore no bi nkanka ni mmire nsore no ka ho almost kuntia pa Apam it is a weekend ya sorry ana air trend pa no Dr. Mahmoud Baum ya nsimo keka ye fa de ntia MPP for Lucia na National Cathedral ka ho na ama ye kan se enya nwanwa officer National Cathedral crowd ye Christopher we were truly disappointed Some mampanyi timi gya ho kwotena fie na wantimi ensi 3 bedroom bi kura nsi ho say ya sore dan mo ntam na monye sa anya bia wanya bi wasi 3 bedroom say 3 bedroom ni say de nyame ba obenye ba bi atena
because anya bia no sompa dwuma ye for kra se si ayi edan kakra ma mo se mo matene ye kra na ye ankra no se mo nya baabi nta na nye mampanyini ene wontimi nsi dan manyame eti anya bia wo de asase no so no si 3 bedroom bi si wo se urade ye 3 bedroom ne fa oba di kan tena ha na tire no obi ba wa ba beto so kan ye bibi sampo esi ho emaye ene eba ne sanso a nyame timi yi ne nsa wo so nti ye ka hwe a wo nte eno nso alaji de nam o se kokoti tumidie mu kokoti na no nso koso pa Ghana fo se ye hu chiri yo ye hu amane na ayese ohini bi no obedi ade a wo se ne papa ema wo mu kunua no na hare kro no nso di bi beto so no I say eye Solomon ebra David wu ye no yes see you ebra David wu ye no enna the oba bedi na ade no na Solomon de di na de Solomon wu ye no enna ye frɛ obi Rehoboam mo enna ba ko nso omudi ne sese Jeroboam enti Rehoboam ne Jeroboam ba ko eye Solomon ba enna na ba ko eye Solomon akoa okay enti de wo ye Solomon ba no ni papa wu ya wo bedi ade no insense wo bɛkɔ Solomon ne na hemfo no omutu ne fo no akɔgye futu ene wo call boys ho yes boys ne classmate no obudi agro no and was say o call ready for no say me papa wu na me bedi ade na muntu mufo no say koka kire o mo say me papa de say nkonua ba ko no de to me de bi nkonua du ene betum konso eno na ma Israel mu cheye ma ibenya Judah and Israel no correct na ye one David man ye one Solomon man ye one de anam so ma mu cheye na no efi se ne ba no Solomon wu ye ne ba na no wo ba bedi na ade no wankwaje futu papa emfiri council of elders no mu ni manyansafo no nkyɛn ɛna sabio kwakwahwe kwafo ɛne wo mo magiri mo ha ne classmate ho no kwaje futu ekɔ wi ase no mutu na futu bone tie ba sa no se sa wo papa beku ye na so de wo so beku ya wie ye de a ɛne ye yate ye ho wow ɛno na nam so ɛma Solomon akoa ebedi ade ɛwɔ Judah no ye nema yie mo so ati ase enti onokwa no anhyeda nkoye akwampono ebia ma wo a wudi tumi ye de abusua panyina asa wonsa ebia na ya fa asa director ana wo ye president de bi yo ye no enkonkodi enu achi kosua sua de ye papa na fa no ye adwuma na fa bu o man no senti na da bia no be ende na wo de story aka ba say da bia me ka say ye mam panyini his excellency John Dramani Mahama yes he cannot afford to say obe disappointed Ghana for Debbie he cannot afford because yeah they are second time because what ba na wako what ba na wako na wo ye mampanyina be di akire wo be ye mampanyini enti wako tena fie ehu mistakes wo errors wo mo disappointed wo mo betray wo mo disappointed you cannot afford so be fail Ghana for this time around sa second chance na nyame de amano no nye obia nenya enye obia na betimi anya sa akonya no sa Ghana for be pamo ne asa de waba entansi ebi nsi mpoda e wo Ghana bakose musi be pamo ne asa de waba yeah enti ye mampanyini his excellency John Dramani Mahama he cannot afford to fail Ghanaians and afford to fail God Debbie say nyame na wo hu ne mobo say nyame na wo hu ne mobo say o me correcting the mistakes no say nyame na wo hu ne mobo say wo mfa na mo mesisi yie say nyame na wo hu ne mobo say wo me pa onipa foforo na mo meboa no they can't afford to say wo be disappointed Ghana for say Ghana for hu no say NPP for ntie wo mo no no and wo mo proskoto wo mo to baby no wo buy sanso na appointees any ministers wo mo ewo mampanyini amamumu no jani a hantan enya ma wo mo Debbie hwe no obi amfro ho hwe no obi amfro je a hantan kasa ne boso obi timi kasa. And God resists the proud, but gives grace to the humble. So the moment you can be a wuntiness, I will downfall about. Yeah, no correct. So you hene nankro for ta kasana wuntie, we a minister nankro for kasana wuntie na chesa will downfall and aba. If you don't repent, will downfall na aba. Eti yamompa yema his excellency John Dramani Mahama.
say nyame emma no wisdom omma no nyansa na yen support no nipa ba ko ne sentimi kata nyame de obi anya na fam de se de be ya na memu ne be koyie akoyia magana fo nyina men ka se me pese sei se de be ya MPP fo ba na se ya nya wona abebre eti prenya adwene papa fo man ne ho na nya adwene papa fa ye mampanyin na memu ho na se nyame ma ne se won appointing crofo mu medisappoint is sometimes you benya adwene papa na so mo ben wo no ma begu ani mo ase eti yense nyame ho de e ma nti apam da obokrata be na da woni mebre de trending stories no akwakogu ma me ensam no na etwago na anopay the informer da obokrata edemanim the herald nso ewo ha me ho Daily Democrat afi the custodian da obokrata ani the Daily Statesman ekura me anopay afi the Chronicle bresem da obokrata ewo ha and afi the Insight nso bruni fita nimfuni edechiri enu achi no krata friend say the new crusading guide and also ewa. Okay, me want the Ghanaian Times, Ghana's most authoritative newspaper. Me want the New Finder and also Eda Hasei, and me want the Daily Guide and also the Media Abba. Me say with the Daily Graphic double kratano Boko conflict is a national wound and also so no opinion bi akasa Ede Afahon where Chancellor Edema University of Education whenever the publisher so integrity and professionalism on also any and the Daily Gist on also Ede Abanti where your stories are who do a dia by Moboso Yankai for say non Sompa 106.5 720 pepe ebema ho kwan ama wonso abam na Ghana today and sama edi him ni titru Dr. Mahmoud Baumia National Cathedral o mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ene nsemo akodo a eba no na wonso de wadwenkyere aba ewo Ghana today fi nyame ne apam kwa na eche ya dwene yeye wonso ye Ghana ni eti ebema opportunity nti tro numbers na eto at the right time 720 pepe na wonso wabamu bi eye 0260 196064 0260196064 and a 0260196065 0260196065 and a 0260196064 8720 no mabamti apam yankoi ene ma memfa the informer da obokrata no wo de mampenin John Dramani Mahama nimfoni aba betu akire ene wo se Ghana yasundwe ehia papa na hia no asundwe no yentumi nya breko a ye be nyame afirim until July 1st, National Prayer and Thanksgiving. Ye denya me ase se de wode amaye wode maye sa adesua na yasanso abompaye se wonom emoye hoban wo ma asundua bua no yentimi noma no esanse wo maimu ene fa som ahodo nyina yetimi de ensase yembo se esombe se miensa ne akire nanso ye nyina yetimi etena se ye adwuma ebom ena da adwuma Mahmoud Baumia wono nso ne mfoni de akire kakra sabre ya na no ate free no wo keka nsam a enam so ma woso no di ntwo no eno nso ewo ha wo se ahokere pefo ya na eda aman no so manma titru ene nhyehyɛ ebinum a wo mo de ba ya na ebu omanfo no kon ene kokotia na ewo wo mamamu mu no ene ma ntwedie ebaaye IMF na eka se Ghana ene se ye ka se ye ho kire ye no nyina no yetimi awe ye ho kakra ede aboa ma nhyehyɛ a wo mo de to ho ma ye no yetimi edi so na wo de Ghana photo samfo yewura to ba fo sen ne mfoni aba beto akire na yewura Ken Ejapon so mfoni na da hai wone yewura Dennis Miracle Aboagye ene wo che se wo sono wo betimi edi nkunim bi wa eyenka bomu sese de emu akyekye anopai eda ha ena ekuo bi efro on say Public Utility Workers Union puwufo wo mo say sa ECG any netco yakase ye de sha ankorankoransa ene Ghana anhweyi ye besa akwa Akosua bobo we ena yenton so ena memfa the Daily Graphic do obokrata no emra na eno ena Shirley Asiedu Ado weneba Shirley Asiedu Ado atwode abase Chancellor Edema University of Education weneba wakasa chem se bokunsansam no national kankas wo man ya pra na moja etu ye etie obi asade sese ehwe na ye ho adwuma na ye pasam no pomasibre ena Daily Graphic do obokrata no anim katafeto so dumiensa ena o chem se acheche for more than 50,000 teachers ena enya promotion ya bo wo mo abaso eti wode Owura Thomas Musa a wo ye General Secretary Edema Nat wode ne fonyina ba beto a wo chem se acheche for a wo manya promotion no edoso a leading member Edema the New Patriotic Party Honorable Ken Ohene Ejapon wono so chem se party no wono de amnesty ena wo
proclaim say yemfama party members eti wo proclaim amnesty asehye nyina ne say wo mo ayeyi wo mo free wo mo yache wo maso including ken nyina ne Alan mu nyina ne wo mo ka mu nyina no yema wo mo mra eti say wo hwa Alan kwaje chematen ene ne dom wo mo party no kan say wo ma yemfom so ya suspend wo mo yayi wo mo an wo mo ye afrafranto ene wo mo maka nyina no odi atodwa say yemfo wo mo nyina emra na wo mo sede be ye be ma party no etimi edi nkunim eye we ye Daily Graphic do bokrata no na Daily Graphic ho no a ena IMF fo so sede wo kan no wo mo boy aba so say o my Ghana ya ho kire nyina achi no ya famu de e de niema asisiye se be ya Ghana ebetimi afa ne ntoma pefra ewo sa kwa no so na wo man no ebetimi agina eyie ntie no so ho adwenkyere ene adwempo no empanifo e de aba na opanyini a ye nyina enim no Professor Patrice ye Lumumba ye nim se wo ye obemfo wa kyerem se education efa enwomesua no yemfa nsesa emra pa ensesa emudo ena yemfa nya adwuma akonta mine license no a eno nso so aban se watwe asensen no nipa bi akye wo madwene wo Daily Graphic atafa to so dunsom CDD Ghana wo musu kyerem se niema yema ho kwan ema foreign influence anase wo mo wa mo no ne wo mo bewurawura Ghana memu ni hihye mu no yetime yi ni nyina efiri ho na oman no efa na ntuma pa efira NPP amonyeko no invite proposal for constitutional amendment wo mo so wo mo mara wo mo di adwuma no wo mo ji wo manfo adwenkyere ne adwempo se yemfamra na yempensem mu ne yenso ne so na sele be ye beboa ma party no e di o manamo asisiye na di nkunim di a esefata e di abre wo mo eno so Daily Graphic do bokrata no di aba Ghana's under 15 girls win CAF Africa Schools Football Championship eno so e wo Daily Graphic Sports e wo back page Ghana under 15 girls. No say under 15 girls, no. Or makwakwa win a CAF Africa Schools Football Championship. And also so our back page, our Daily Graphic. Me jidi say Akosua je wako de boaten etnasia. What the hunsem nyina beba we a Daily Graphic. See you da kokoboda no and a Daily Post post na no pay. A yura randia be nemfuni de chire na wako sehwi atoyaman temu ho. Etifi ene na afo nyina kwa akosere kokko akuafo na nebufu afu pa nya asamketo ene wo chese ye ka how pa ne abenedia wosona ban ede tu kokko board so a enya asamketo eno wode ato akire ya wone akuafo no ahia eno achi yewra Benjamin Kofi wono ene de akire wono anso na ye NDC Council of Elders no wono me wo South Africa na wono nso kasa na nenkasa mu no wode tudwa chese Nana Akufo Addo apenso na mamu se de osibu no no eka ho bi pa ne ma metoko no sesei ne trosa anopei the Daily Post de wa post no bi eno no na yenkasa ebomo ye de saasa no betu dwa de Professor Azza woka edefa ma metoko no yi a wono so wo mu yi no ene Ghana Bar Association woni a wode aba beto so no anopei Daily Post wa postu na metonso na me de the Ghanaian publisher de obokrata neba integrity and professionalism na eno no de Dr. Mahmoud Bawumia mfo nyina ba beto a wo ba mane say Dr. Mahmoud Bawumia say arrogance cost of living sank NPP na de nkyere ne say ahantan enije tintintinti mintie futuo obi aka mintie eno nam so na NPP amonyeko no eda fom wode no so to nche asetremu yedie na emma na asetremu ayeden ede ama Ghana fo no na eno so eka ho bi na ma Ghana fo ebreye na honorable Catherine Afeku ono so NPP ni wa ma ne mo so pese test konfo wa mo esore no mo di NPP anim na de nkonem die eba fi se NPP party no wa mo so se wa mo da fom oso da fom de na nso enka achi wo so no ebetimi asore biem the Ghanaian publisher ni mo hono a eno ode aba se 5 political parties my press conference say won beto wo ho agumontin so aye demonstration e de atia Chief Justice aban se ekwan bia so obeyi ne to ase akonya na wo ye na firi ho no ene the Ghanaian publisher e de aba say Ghana for amonyoko enan bi aka wo ho abom eye nan wo makom ho abom so wo be demonstration e de atia sa CJ suspension no say the be ya maame no be koso aye na djuma fi so wo mususu say maame no onye hwe we eye the Ghanaian publisher ene entem ma memfa bi enka ho Memfa the Daily Dispatch and aso na nyame de chen ade chen Frema Foundation enhemudi amokwa kohia singles no single summit wonderful National Theatre no what's the first May so a holiday mo na wakan say first May a holiday ne mo sa holiday no ye ntena se keke enkonkodi agrobia make us Frema Foundation mo ye single summit yeah. National Theatre no, first May no
a holiday. Yes. Enti National Theatre 12 p.m. Okay. 100 Ghana cedis to 4. To 4. Enti emebuno no. Who said Bible say nimdia me main into omoira. Hosea 4:6 lack of knowledge my people perish. In your singleness no na say wo penim die. Na wo do wana mo sisi enti say we single wo nyanware. Na pese wo nyane wo ware mpo. Now pay more fire, more knowledge about more warrior no. Effort to be a bemua. Any 1st May. Brebi. 1st May 2025. Ewo National Theatre. Okay. 12 p.m. Echo. Na 100 Ghana cedis and obetia. Na wonso ababi no abetia empaniform obekasa. Wanya nimdie na wodi abobra apambrem. Na wahunya metri mpo ya bebo ama watimi agina na wagina yie. Na wode mampene John Dramani Mahama nso mfoni aba beto akire. Na wo kan kire wo no ma wapa wo mo sa asoafo no se. Woni bibia wode magana fo se adwuma papa no wo beyo. Won na ka se uni mampene da untimi njeje no. Ampa na nado bedi hu se ne papa ne kan ye nokre enti wo bedi awie no wo se deliver or step aside so ni musa wuntime mwa no emma botai wo magana no enkoso de apɛ ba bi gina wo kan kire na so afo no anopai ɛda ha ɛna wo de yewura bawumia nso de atoso no wo kyese yewura eroma kokwe ne report no ama we ne siye ɛna sei ne preto so ne nyina no ɛto atwa anopai Daily Dispatch. Na yet so no me the Daily Guide do obokrata na eba me kam say akasema nan na ye bebia homa no ama mabam line say de ye adwuma no eye 0260196064 0260196064 and 0260196065 say wo ba eya na wo radio no wadum no wo kasa wo phone no so ye bete say be ye nya feedback bi and wo de wo ba pe na wadum radio no na wafre ye peke ya na wo dem na wabodi ne bebia wo free na won so de wadwenkyere aba efa Ghana Today e was Sompa 106.5 FM so e market yapa and which in Facebook live e Sompa 106.5 FM Accra sabe obetimi akomadwenkyere amode aba ho no ebrepam no ye bekenkan e wo ho e Sompa 106.5 FM Accra eti wo ko Facebook live sesia e na YouTube enso ye Sompa FM live e ye YouTube na oba 106.5 FM obenya e na oba Facebook live nso e Sompa 106.5 FM Accra na e ho nso wo de aba se wo hwe Daily Guide de obokrata no say election 2024 was e-levy haircut cathedral ningina kan ho bi na MPP for elusu ye we ye Dr. Mahmoud Bawumia na dwenkyere eno no NPP amanyoko no nso protest omo ba ye ediafa Jasitoko no suspension no eno nso so ebeba so May 5 eno echese nyame ya adomo a edwoada na wo chese ne pepepe na ejinam ena no achi no otumfo boko asomdue a wotena se no so wotena se benada kokko na wotena se se be ya asomdue boa no wo nyina ebenom na boko we aba we atutuo we afrimade achi a koka no na no nso atimi abrase we eye the Daily Guide ene mamemfa the Chronicle de obokrata no ento akire was no fear MPP will bounce back enoba umia na ekan yewura Eugene Boache entwi nemfoni ewo ha eno achi no wasanso de atoa echese wonuma ewo kodi abe wo mo fraban no se wo mra na langard fo ha wonom anopai wo de aba beto abi se yi levi na Ghana fo ka ho asem no na ka ho pa na wo so no wodi ncho na fedidi yipi no ene ho ade na eno na krata no de Galatians 4:16 aba beto se no kura me ka kire mu nti madano motamfo ana ya sembusa Neze and then so the Chronicle breast there be what the verse of the day and then the other by was it have I now become your enemy by telling you the truth? It's become no correct with my own tamfo na it's Dr. Mahmoud Bawumia can no correct you for you it's your mother say me can no correct you but my own tamfo na my own tamfo am I your enemy because I told you the truth. Ghana for the nkasai na we no e commerce no ma no obisa na mamifa the Daily Gist mra na menkinka madwincha modia for Facebook live was Sompa 106.5 FM Accra was it Dr. Mahmoud Bawumia opens up wakasa and I make say weekend be there wa trendia for baby and one seminar eda ha saying and Ghana Revenue Authority under fire over 1.8 billion US dollars money laundering probe and also the how day Anthony Kwesi Sapon GRA Commissioner General wadi mfonyine aba and Ghana Bar Association President
Efo Gate wono nso akasa kyerɛ mu sɛ omo pe public hearing about Chief Justice Niku Saga no ho a ɛno nso ɛda ha Sami Ewuku Dreams Bake with Ofie Market ɛno nso so ɛno so ade hunu kɛseɛ a wanya no ne nyinaa ɛda ha ɛnɛ sɛ wo share the daily gist de obokrata na ɔde aba enti wedi apam ma menkenka ɔmanfo adwenhyɛ kakra ɔmo de afa Facebook live no aba ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra Facebook ubetimi follow ye no like no share ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra na Akua mo aboaten Ablekuma Central no dia base what the special birthday Emma Miss Elisa Moses our Fair Wages and Salaries Commission and was say happy birthday no de Emma wo Nana Akua mo aboaten Ablekuma Central eno no 81 also also the Miss Elisa Moses our Fair Wages and Salaries Commission na nwachi and Appiah Appiah say good morning guys ohine na mensa jebi ose Sompa FM Ghana today is blazing more fire was see indeed koye mo ye adwumadeni adwumason pa yenua Antoinette afi and was say good morning Ghana Tio Banson so dia wodi afa Facebook live when was say I'm enjoying the conversation live on Adamfopa Media Paris Adamfopa Media Paris France ye chiacha mu nyina ewo ho yenua Inshraba GH was oh yes I agree pa de Akosua wo kana no pay me ne wo eya adwene eti ebraso say ye ma ye tiefo ebem eye 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 oba na ubo udin na bebia wo frifria na wobɔ ne taw na ode wadwenhyɛ no aba na yakɔ di odi kan aba hello bɛmɛ na me patch friend say and Akozamba to original farm di ho hia me original udi ho hia wa mpa ya mo akɔ aba adwuada akɔ na watwe asa betu ye tie wadwenhyɛ so ante man ta Akosua ma dwenhyɛ no sɛ sabi yewura ba omia sɛ ono de bia opede ya so chen ene de yewura yi ebo sobo sobo to bi so sɛ sabi yewura na na ni timo de Ghana fo sun ya wanti o ka bibi e wa ne ka sɛ no sɛ mo de yire ba na Ghana fo mpe and also ya de back o zi le vizu mucha muketo una na wudi asa wom ana ya bra na wudi asa e mo adado de nyina ona wudi ye ba le do hu ze yewura mampanyin na ni ti mo den sabi yewura na do ayo wa ye yi wotena ba ba nka na yewura nche mate na o den kwa pe na nka eba ene yi ni pli wado be ta atuma ya bu ni papa wo mani na ya do wo ba de ende na no ni papa no ti asem and then now kwa ya ma de won se papa ne tiri modern na hu sun ya na wanti na unso o ka sa am yehun mo boye hun mo boda oba boye de obet na vie me se MPP ai mo wa de se yewra la jama to ma pam mo mani ni ade wa do apanda ro na akọ papa de sika so amanyoko no abo ka da ne ni yewra ba omia na ya ba be pam no do wa ba dia enungwa se bia wonye so a na omu madiga na abro na jaga tida do kwan mu do man fa so mate me dance say one make you point one make you point enti yema obi fo from hello me patch friend say Opa hima anapa nyame asumdwe nka o say friend say na free Oye wa oni abema na amwako a mekasa fi esboy ewo ayensu ano constituency nana yankwai this time mo aba fi exhaust mo mudi mo o man Ghana ene Sompa FM na mi nchia mi MP eye Obatampa Aida Adoa Asiedua mini aba eye cathedral ye wekufu ado antivency ama o man Ghana na hia kokwa ni onyam no ensentrefo bimo ewo Ghana ho ka hobi na aban no antivency sa cathedral no Adapa mucha papa we fa sa cathedral hu demonstration and the for be a year fa sa cathedral we hu anu ka hu bi akiso fu be nya nya tum hypocrite so ka hu bi na market na amaso because ayadiank abayan pass wama o my Ghana na even atom we say this ka up o my Ghana because amount for the coins that she akose na tie am won to kema nya selfie mu now see nya to who is akiso fu bi e di papa we tell say e come the Ghana for me no can say I come with the Ghana for still now so you send this guy go see a hard village I'm a Muslim for Eco Mecca so be Eco Mecca by a large any Agyanum and I did that the my Ghana I should go my Ghana they can be your mama say or check sanitary part I'm a school for into the
na niaji alanchi sanitary pad to koso so now the sky the class that pad with a bit of factory ama megwe ye gbo near the gas supply Ghana for and the Ghana for the year ni anti that jambe for any year that je ya koso Burkina Faso e tayi travel je oyo onu boy to mama no young boy je ma small do jambe for the account this year and you keep that free I don't want to come. Almost as if I your mind Ghana and pay on my ball mind. Me dance pa 0260196064 0260196065. Hello. Great family. I'm running partner in child. Apoma. Nyamia dumo na onswe. Yeah, me kata free Sompa takwa. Sompa takwa. And the power the whole Ghana nyamin shirawan. Yeah, that's it. Sompa jumanura na kasa onya adwana pa. Other cho Sompa na wan ya photocopy na. We radio wa Ghana baby a yetumi yete wa mana pa. Mu watako heya. Meto me kata wa krama ma mpenyin so ati. Ma me fredo. Minchia Dr. Kwansrom Honorable George Mekudoka. Na Minchia Dr. Muhammad Bawo me be 2028 inshallah ona na yan leba. Message no de na mo ka che bia na MPP MPP youth. Wonche atama Bawo me ala tane ya kwa ko. Tete ajonda amani mama na aka so de ka na akoten. Don't take the short memory na na so ole ya no. Teddy part na be do de be there what hey. Obey na akoko sanitary pad I am going to be ankamfo abatakwa youth no wanye adwuma ye if you summon kwete na olakwa the trauma penny na no say that the 24 economy baba he has run on from the yenye adwuma ni bi ye na short memory for wala bre ya trauma penny on try no for adwuma bra Ghana the yenye adwuma wa Ghana na ya bre but that's what some power Ghana. Yeah, that's it. Mate, me dance pa. Me come say Sompa 106.5 FM Accra na utie no. Hello, me pa che fro say. Mama Akosua. Yeah, Prime Minister Janfi. Watum. Adom alakwa. Me to nkan mani age. Me dance. Me to nkan mani age. Erade won shira won onyo kese ene adwuma pa. Moye boa o my Ghana. Amen. Yeah, that's it. Kakra metini akafa no se you heard Dr. Baumia edit to Gaya. Eyano kure. Omo ajo mutum to omo kofi. Enko yen sisege. Na man kabom semina party ni mo. Na ma animunyam atnya ba party mu bi. Kan se ye wura ho. Bebre wura ho. Entina ye ko to aba. Ebi an to aba, ebi nso ko to aba. Enne omo akotena fie enti omo fanya disua the next time no afutu esensa kire onipa agesa ensohwe enti nyame nhira ene adwuma fama me ye dance yenso ye dance pa eye enti me fa de otoso hello me pa che frozen okay mate me pa che yeti o Mama Akosua, chia munya mo ti sei. Ye hu ye pa nyame adom. Yo, nyame shai na. The kana sai ti. Entina ade chia, mo me tie mu la kwanya. Se kabima min kebi. Ye nyina ye nchwe ade. Na mi shira mu. Na te o pa ye ame se. Ame chama ina chama yu na flama chama. No mo makanya na wuni. No kure pa de mo me en ko ye die. Say, Mra, no way you compare one amno. It's via a fat one nick Nana Akosua do one. Also, only Yentino. Lasso, also a mate. Carno pra, the Amanano. And Mano, and yet I do myself at all customer in tea. Sompa was ever time air Casasum with Ghana Maya. That is all a woman on Nino. So omun tie ye dia yesu me etu aboy nti mu ma su kene amaya apasa mo mu bi mo ma ba bi mo na
a question Yamin County. Mate P Yadasipa 0260196064 0260196064 0260196065 aha Sompa 106.5 0260196064 0260196065 Hello, me Papa. Bemena me pache from say I'm patrolling impose on a teach my body telephone. You Ken Yenkway So me that say Mambo Apaso as my pa Mabona no fight. Answer my all cano. If I am as good like that, put me that go through do because it will make the name Peter Ponty arrogant at the same. And I just want Ghana to who yes are who are among fighting. If they say I go position here, who is Ethiopia, they are to me my to me yes and because one of them MPP complete say over better to me the MPP people and I think that MPP for Ankoto don't arrogant person kungi but as a 1 year post to the grassroots in Tinun who prepare you go ahead on 10 years being a horn didn't be the sick have been a little cut but when him said to come up if I said in a day and didn't go to and that part of our position said we are minister about who the sea will be either about only grassroots in Yababa in this part in the pension year said not from Tarakarega Ponkayan Bima Yayi or Munina Yabankabum or I'm just saying that Mamodi or to do Papa that 2028 Mate, Medan CP, Tachima and the Taka for there. Hey, hello. Yamia Dumo now, so a Pasha Frozen. Kwesi locals. Offer free. Tessa Takwan Tachima for the Moman Cran for Quine Crab, Pacho meet you. Moman Cran for Quine Crab. Kosu. Yeah, Masem Tete, Obikasa from Takwa. Sisia, okay, Takwa. Kono ba anya kwa kono bia ni takwa wo ye kan say wo ye obi a wo sika kono bia ni takwa anya ni kwa okay thank you yeah that's it anti we takwa report no or say he kono bia ni ha obi be kan say kono wa say kono bia ni ho wa be che na chere say no ye ni aba ko so de dia for Facebook la me kan ne de mama fa de to so ansa na ba boss ya ko so hello yeah good morning me patch from say I'm Patrick O'Neill, Macassafa Tapan. Yo, Donnell, young quay. Na person Yamu. Yamuyepa. Oh, you are going to my party now, and that you are the Belquizma, Magana, Gana, my near Caseho. Now, I'm never now I'm here for my MP, or not to look on the MC. Now, in fact, I'm beside by way of a web. I tell my phone. Now, I found a ton of budget and the Venom started Chonka, and I was started that. Let me see. 2003 now, see every month the Roma members. What's that here? That's on your started. Oh, my own. Now that was me, every time by FNN, I'm going to go so, Redo Gas, Tapan Time, Kabuma election, Forest, more than I'm because about a question had there, Cap Dosses, Jim Doss, reversing from down. Only a more common supporters, I am a more free. Yeah, this is I'm to pass it for my farmers to perform. Miss Medanse numbers no 0260 196064 0260 196065 nankran fo sunya bi na takwa ne chachima fo de na no fa nkona ba ko bitimi bowuram hello me ba cho which na so ne fra wo say hello. Hello, me pacha Frose. Your friend Gideon Berima Asante. Now free here. Gideon Berima Asante. Gideon free here. The free kwa question. Kwa ene yenkwai. You. Owa kosia. Bemena. I don't know mo yele de mu ye ni ye pa. You. Yeah, that's it. What can I make can say? Omei se ye transfer me nipa be 57%. Agya Appiah Apam say
almost soldier by the and then radio station journalists from woman. Most starting my education, Cassia, Pansamra, woman. Na edipon babia omo edo ma nan AC tenemre pa na samuso sa peso jaban dia na bokina ekoye ho dia ene na education pa na ese en central for mumma edipon efise ni yehu ne bribi etwemu ene o amani hu na o mani ko mu no ese senke na ye dakwa soja ban kura ho ne mum ne ese ni timi da gbe ho ne se yamma soja fo ko garamsi site en ko take garamsi fo nyina no munya o man na o mo se no ene ensu aye nyebi num no mate anu ne ade ese ye bom pa ye se ye be ma soja fo akokoye Medanse pa 0260196064 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pa chefra usay. Ya fama Akosi me frafra takwa. Akosi woni ne ko kafra. Ye Sompa 106.5 FM Accra. Ye mo akwa baba Ghana today. Ye tie wadwenkyere. Yo, me zo ma dwenkyere se. Muhammad Baumia Kasa Samna, I know quite. Rami who said, Sanana Bona next election, anti-people power. Over to my Yimano. Opianko Bakasa, Osiro, on to make Kasa Samna. On your vice president, or the Czechake. And it's all canon must have far. On to me, I'm washing. Can't be before you came home. You are not mentioned up there. That should be a very young Mate. Medase minfa papa Bulazio ne dia wode afa Facebook live or say His Excellency John Dramani Mahama or yana famu die say we be reset Ghana all sectors etie nyina yenta na chi na agewudi o message die chance say wo tro thesis agewudi Nana Kofi Dwomo and or say the chiefs of second recognized remarkable contribution Mr. Adwinche no dosu na ema wodi aba ena yenia entwipo osia ko share live from Ablekuma hono de eba hello Masa bio campaign na sem no e nkofo yenti ateu campaign one card de na wa mo wudi pan me se wa consume one forest wa mo wudi pan kire me am hu ba bia fresh free me fi takwa ena wa mo wudi takwa kwesi anti kanta asam no won ye what men ko forest men consume this man men ye ba bia enya forest enya nsu na sma kwa balance no ya esene asida fu ba pam Matthias me dan Matthias eya ye cheche mu ye men ko forest men ko forest enya forest enya nsu ma ida fu nya ohwe na unya license anu akwa ye nya sa Mate ya chiata kwafo 0260196064 hello Obitina so dada hello me pa chefra say Good morning. Good morning. Chefra chame. Brasa me free. It's favorite takwa. Free takwa yenkwa. Yeah, eda radiati. The problem ba ko e watakwa ye na nse nkola ya omufi yedi bebi omufi abegu o magane ni ona ma ni aso watadi nkra no museses ka no mama ya nye very careful Ghana that your problem enye takwankwan akra hapa wo mo hapa ekwan so wo car wo drive wo tika mu a no mu bow glass nim no mu bom se wonam kwa wo de o so watadim wo tika mu so no wo bom wo tika mu tim se wa tension e wo nwo so obi bom ncho ni na eyebia. So the question is you better so we so sir Mate if you see I no set down you see I not take car for fa for the 9 ni ye ne dey you no responsible ye ne dey medanse yemfa akonya iso na yemfa nto ministry children's protection mo amhwe manage we ye mudwumadie kase a san kwada no mo na mountain so na sese ye hwe na yetimi hu de be ye de afa ho
na tere bia ehu papa no mo twa street no mo kɔ no mo ba ase film ye papa na we yaka ministry ni kaso mo kɔ yi wo mo echi no masan ba eti ye hia lasting solution to this problem enti sa nkwara na do na mo do so kwan no so wona machimota mo akra mo wutu traffic light asia omugu ho se ya hello good morning. Good morning, me pacho fra say. Begin the Kwaku Ebuam Kasafri Kwashima. Okay, Kwaku me pacho yeti o. Okay, me da se need my fanso amoye. Kwaku timi ewure Kwashima for ye da se. Takwa ne ayi tachima for mama kwan kra. Yenkwa. Okay, me come asem so. Dr. Baumia, me sama okan no kwe ma Akosua wakwa akensi. That's what we to from now for Kanya, Nintia to Abatia. That's what Banao can crowd. Then it says on Penanad was him. Said the original and before Nini Assen, and I'm Yantia to Tia and Yaka. Now, why think Usua? As soon as Utuka, a dinner president, Mama will be actually be Buffety. What will be from SS, I'm a Navy. Sanitary park, 18 cities, and also to Kosovo. Yet, a crab, and men, I am sanitary park, so Mumbo. There too, a money, Yambonabasso, or sanitary park. And the SSC, also been Congo to examination, been funding now, been Congo to sanitary park, no, all Kennedy, Yambonabasso, 100 days, Yambonabasso, and promise why. Also, more than Nick inclined in Hineno. Okote chiri no mpese kamera no krabe kan ni ebe to no suzu ogina na yeche sanitary part no kwese president amanichi ye de kamera no to no small ordinity tete enti na mango ni egunu enye izi sa enti waba oman koko uka so ye tu koko ye ton 70 million or say ye ton 7,000 Ghana cedis uba ye ko tu mene why o de ram yabe that's the official where blaster ska ho kwa ko pay. What time is executive chair? And I go to go. I say, I thank you. 2 minutes again. You so get for I don't say a Ghana Coco board on a blast out for Miss Kedi bomb and send you for Yatum. That's no adventure. Also, Ode Abba Sompa for Sompa my Sompa de Canocretrodo. We at here for quantity be a copy, Apam, the Obokratano, and then some by trending stories. And I wish Dr. Mahmoud Baumia, Ghana today, ha, and DC or man for actual more generate Agya Apam, Yansu actually, the Obokrat Roma, social media, Choma, Nina, near the your mind. Papa, Tikron Quajino. And Nyansa ni ba kufuti enti wedi ba no na ma man so afa no ntoma pa efrenti ya bre no aso say ye kono ye sorry so a na Akosua eje wan kode boaten na wono nso at the tip of sports no na wono nso e de aba na say nya adamfo pa radio nkwa na ehwe ye we UK or say Apam, God bless you and Mama Akosua. I'm watching you live from UK. Milton Cayenis. Milton Keynes. Happy birthday to Comfort Amankwa in UK. And you can now hunt away. Okay. Because Omukron wouldn't man own I say America crew wouldn't man Massachusetts coming up Massachusetts. Only man say what if America mem, what if UK, what if Germany, okay. And then one anyway Eriko Yato, where Eriko UK. Enti we dey program lineup no mama yes sorry sweet na the tip of sports and na eba na tip of sports no Akosua eje wan kode boaten and na ede ba owie ya ye de nyame asembe mamo 8 pepepe na ye kan mo say nyame ya duma first service ebe chance next week. Yes, next week ye the first service eba. Okay, first service na chance 8:30 a.m. to 10 p.m. Okay, enti nyame ya duma next week. Your next program I introduce first service. Wow. Who say your third service? And your last service. But then Kufu say first service no, and the second service no. But yeah, the first service neighbor. Okay. Wow. That is Sompa for you. That is Sompa for you. Full of surprises. Next week, you know, yeah, the first service but first service special here 8:30 to 10 p.m. 10 a.m. Okay.
Eyanopa. Okay. First service no 8:30 a.m. to 10 a.m. Pepe. Na ye wie. First service. Now ye the second service nso ebeba. It is ene de next week ne be chance ye wie tip of sports no ye betie nyame asem from 8 to 8:30. Ye wie ye be bom dwum wonam kwan so kwa adwuma adwum a ehye wonkran e ma wotimi gina wona so ebo 12 kei na ye de protobra kase ebo no aba 12 na kosi 1 pepe ne de mobrasem aba mobrasem wie ya pe for God and country 2:30 to 5:30. 5:30 we ya pe hot bite news. Hot bite we ya pe Mango Day. Third service. Now also the third service aba. Now fe ya bomu jum nyame asem no nom and then so hour of hope and also beba between 10 and 11 p.m. Or also hour of hope we ya pe na last service. Now so for look no so atom. Entity sompa baby a wo ye feel mentally, spiritually, emotionally, financially BBM ye bo ma ama what the ebekoso e wo Ghana na we chi so wa brabo psychologically and one mentally. Okay. Na ya adwenim na no ya ba ma na akoye. Etu ni Akosua ko abodu betimi afemi Akosua nhira mene me doba. Triple A man Agya Appiah Apam Dadaa. Eti sorry sui na Akosua je wan kode boaten at the tip of sports no eba. It is Abria Mango Day sorry de obrempon so atoa so na ye ne ye koye ni. Ya den Melton Keynes so.